Umunyarwanda Uwizeye Enoch uzwi nka Kagarara ni umwe mu bakinnyi ba filime akaba n'umunyarwenya umwe mu bakunzwe hano mu Rwanda nyuma yo guhura n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga Umunyamerika Ashton yahuye noneho n'undi Umunyamerika Ashton nawe azwi ku ruhando mpuzamahanga. Aba bombi barushanijwe mu gukora push up. Kagarara ahigika Ashton bahuriye mu gihugu cya Ghana aho uyu Umunyamerika Ashton yatangira uruzinduko ari kugirira ku mugabane wa Afurika. Kagarara asanzwe afite ubumuga bw'ubugufi bukabije ariko azwiho gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo budasanzwe. Ubwo yahuraga na Ashton bahise barushanwa mu myitozo izwi nka push up cyangwa se pompage. Kagarara yitwaye neza arusha Ashton kubera ko yageze akananirwa mu gihe Kagarara we yaragifite imbaraga. Ashton yageze kuri pompage ya 70 arekeraho. Kagarara warakomeza baza guhita bibwirana. Ashton ahita abwira Kagarara ko yifuza kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo gutera pompage bajyanye kureba abandi batandukanye bagiye bubaka umubiri kubera gukora imyitozo ngororamubiri muri Ghana. Kagarara yiswe Ashton mu buryo bwo kumugereranya n'uyu Ashton yamugaragarije ko yishimiye guhura nawe ubwo bahuriraga muri Ghana ndetse aganzwa n'amarangamutima baraganira biva inyuma. Ashton yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora siporo zidasanzwe by'umwihariko kwiruka. Mu busanzwe buri masaha ya mu gitondo Ashton akora ibikorwa byo kubaka umubiri mu buryo bugaragara ndetse n'ibikorwa amazemo imyaka 15 akora mu buryo buhoraho. Akunda kugaragara yirukanka asiganwa n'imodoka, indege cyangwa se izindi nyamaswa. Ashton ari muri gahunda yo gusura ibihugu bya Afurika nyuma y'uko asuye ibindi birimo Budage, Puerto Rico, Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kagarara wamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda n'umwe mu bigarurira ibyamamare bisura u Rwanda binakoresha imbuga nkoranyambaga. Darren Jason uzwi nka Ashton umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu rugendo aherutse kugirira muri Afurika ndetse akaza no mu Rwanda nabwo yahuye na Kagarara. Bakoze pompage ariko Kagarara Kagarara yatsinze Ashton. Kuva icyo gihe Ashton yemeye ko hari igihe bishoboka ko yatsindwa. Uwizeye Enoch ntabwo ari ibi bigwi gusa afite kuko yavuze ko ari ibintu bidasanzwe ko umuhanzi nka Diamond Platnumz afata umwanya agatanga ibitekerezo ku butumwa bwe. Ikirenze agafata umwanya akamwita King, umwami. Ibi byaturutse ku kuba Kagarara yarakoze challenge y'indirimbo Happy, indirimbo ya Diamond Platnumz. Yarayikoze ica kuri Instagram. Ni muri ubwo buryo uyu muhanzi yaje muri comment maze ashyiraho ikimenyetso cy'ikamba. Bitari ibyo gusa, aya mashusho yahise anayakorera repost ayashyira kuri Instagram ye. Kagarara yaciye akandi gahigo mu Rwanda kuko binyuze kuri Instagram yakoze amashusho ayashyiraho mu gihe kitarenze iminsi 3 gusa agira likes zirenze miliyoni 2. Ibintu bidasanzwe ku muntu w'umunyarwanda. Mu bitaramo bya Summer Country Tour birimo kuba mu ntara zitandukanye z'u Rwanda birimo umuhanzi Kitoko, Bwiza, The Ben ndetse na Melody. Ubwo bari bageze i Nyagatare, Kagarara yagaragaye ku rubyiniro. Ubwo The Ben yari arimo kuririmba, The Ben yamuhamagaye ku rubyiniro arangije aramuterura aririmba amuteruye ku rutugu. Ashton Kagarara cyangwa Uwizeye Enoch ubari kubarizwa mu gihugu cya Ghana aho akomeje kubaka amateka. Bigaragara ko n'imbuga nkoranyambaga nazo zirimo kugenda zimumenya. Mu byo akunda kugarukaho agaragaza yuko kuba umuntu afite ubumuga bitavuze yuko adashoboye. Disability is not inability. Ibi ni bimwe mu byabwiye Ashton yamubwiye ati nubwo mfite ubumuga ariko ntabwo bimbuza gukora ibikorwa by'abandi bakora. Akomeje kwigarurira imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga.
aho abamukurikira no kugenda biyongera umunsi ku munsi. Ubu bwamaze no kubaka izina kuko amaze kumenyekana muri Afurika yose ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Ashton Kagarara, umunyarwanda. Kora subscribe kuri Rwandalive.